Ана Абдулла ибн Амр деген сахаба айтат. Қала Расул саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді: "Инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батинуха ва батинуха мин захируха." Бейіште дейді ушундай қоз үйлер бар екен. Машалла. Бейіштегі қоз үйлер. Бүгін кейде біз мындай отырып алып қаялдансақ, Проспект Мирден үй алсам деп, же болбосо маяқта не городок деп қояды мені. Сарский селодан алсам деп. Бейіш, урматтуу мусулман, бейіш менен қаялданып көргүн. Бейіште пайғамбар инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батин. Бейіштегі бөлмелердің сыртынан içi көрінеді, içінен сырты көрінеді дейді. Qila liman, al үйлер кім үшін? Пайғамбардан сұрады, кім үшін? Liman, ya Rasulallah, al үйлер кімдікі? Бөлмелер. Qala liman atabal kalam. Kim sözünü qoz, tatlı söz söylese, жақсы söz söylese, tiliden жақсы söz çıqqanlarga, ve at'amat ta'am, muhtajlarga tamaq berse, ve ba'ata qaiman ve nasu niyam, adamlar tünü uqtab жатқан кезде alып тұрып ibadat qilib chiqsa deydi. Бұл bir. Ушулле hadis Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem'dan Abdullah ibn Salam деген Yahudi, Пайғамбар birinci Madina Munawwaraga kelgende бар елдер чурқады дейді. Muhammed aleyhisselam kelip тұр, Muhammed aleyhisselam kelip тұр хабар болды. Abdullah ibn Salam деген еврей Yahudi, мен адамдардың қатарында чурқап келдім да, bir көрейінші деп мындай қарасам, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin жүзі ушундай нурду, жарық маанайда тұрған пайғамбарды көрішменен, бұл жүз қалып айтпайды, бұл жалғаншының жүзі емес дедім да, исламды қабыл алдым дейді. Пайғамбарды көрішменен. Андан кейін пайғамбардың бірінші сөзі ушыл болды дейді. Я юханнас афшус салам. О инсандар, тыныштықты саламды жайғыла. О ат'имут таам, адамдарға тамақ бергілі. Васаллу биллейл ва насу ниям, адамдар ұқтағанда түнгі намаз оқығыла. Василул архам, туғандармен қарым қатынашта болғыла. Тадхулул жанната биссалам, бейішке тыныштық менен кіресіңер деді. О хадисте келген хадисте, Liman ya Rasulallah. Бұл бейіштегі үйлер кім дегенде пайғамбар? Liman atabal kalam. Bir hadiste liman afshas salam. Kimde kim salamdı caysa dedi. Ve at'amat ta'am, tamaq berse. Ve adama siyam, daim ulantı oruza qarmasa. Ve salla billeyli ve nasu niyam, adamlar uqtaganda ibadat qılsa dedi. Sahabalar dedi, men yutiq ya Rasulallah. Kim anın kolundan geledi? Daim salamdı cayu, tınçlıqdı cayu. Orozonu ulantıp qarmau, tündelerin namaz oku, muhtajlarga tamaq beru, kimnin kolundan geledi? Peygamber aytdı. Menin ümmetimdeki adamlar bunu atqarıladı dedi. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bunday şartladı. Kimde kim? Kuptan namazını, bamdat namazını cemaatmen oqsal, tünkü namazı daim ulantkan buludu dedi. Allahu Akbar, tahajjud ulantqanda eken. Kimde kim? Özünün bala çaqaсын, ata-enesin, mildettүү bolğan ata-eneň bar bala çaqaсын, çeket emgek menen baksa, at'amat ta'am, muhtajlarga tamaq bergen bolup eseptilet dedi. Kimde kim düýşembi günü, paýşembi günü oroza qarmasa, al orozonu daim ulantıp qarmagan bolup dedi. Ve men afşas salam, kim salamdı jaydı? Her bir joluqqan musulmanga assalamu aleykum dep salamdasa, al salamdı jaygan bolup dedi. Oňoý eken. Maşallah emi bizdin cemaatga kelgenler qarap turup, o batkendik emes eken debeysin da. Assalamu aleykum. Musulman bir tuğan, ya mana sakal jok eken salam bermeyim debeysin. Turabı? Ya mana maga oqşap qısqarak şim kiyip öptür debeysin. Barına salam beresin. Assalamu aleykum. Salamdı jaygan bolasun. Bala çaqaňydy adal emgek menen bagasın, muhtajlarga tamaq bergen bolasun. Cemaat menen namaz okup hareket kılasın, tünkü namazda okugan bolasun.